Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Уважаемые женщины, поздравляем вас с Международным женским праздником 8 марта. Пусть этот день принесет вам все, о чем вы мечтаете, и немного больше. Пусть этот женский праздник станет для вас стартом новых начинаний и новых возможностей. Пусть мечты станут реальными, а начинания реализованными. Мы рады поздравить вас на сегодняшней передаче «Мост дружбы» и полностью посвящаем программу наступающему празднику весны, 8 марта, которую организовали женщины Сарыөзөн, Таланттары Чуйской области и Сыкатинского района Кыргызстана во главе с их руководителем Шам-групп Алтынай Курманбаевой. Саламдашу сылтым эспе башынан салам айтам, карыды жашынан. Мына бүгүн биздин атабадан келет канга да салт экен. Саламдашу деген эң биринчиден. Экинчиден болсо, ушул мынакей биздин бир жылда бир келген кыргыз элимдеги апаларга, үйүндөгү шамы жагып турган Борборна шаарында отурган ушул биздин ак элечектүү, байбичелүү апаларыбызга ысык салам. Мына бүгүн ушул 8 март майрамы жадырап жайнап келген майрам менен куттуу болсун демекчибиз дагы. Ошондой эле мына биздин дагы ушул жерде отурган ак элечектүү апаларыбыз, айымдарыбыз жана сиңдилерибиз, баарыңыздарга бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ошо келе жаткан ошо 8 март майрамыбыз жаз майрам гүлүндөй жыпар гүлүндөй болуп, ушул асмандын жылдызындай чачыраган жылдыздуу болуп, күндүн нурундагы күндүн шооласындай болуп, ушундай жадырап жайнап мына бүгүнкүдөй болуп, жүзүңүздөрдөн күлкү кетпей, ар дайым күлүп гана жүрүңүздөр. Сиздерге ден соолук, ар дайым жегениңиздер жүүсүн болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Ошондой эле күйүп турган үйүңүздөрдө чырагыңыздар болсун демекчимин. Майрамыңыздар менен. Изилгиден алган сөз, энчи кылып алган сөз, байыркадан алган сөз, баян кылып алган сөз, изилгилер эмгеге энчи кылып берген сөз, колтукташып кыргызга кошуп жашап келген сөз, жайнап жатсам өндүрдү, жалпы журттун берген сөз, хак жүктүү болгон сөз, кайнап ичке толгон сөз, жогаттанган батырдын жандүккөнү болгон сөз, аңшоң болгон сөз, аттөтөбүз болгон сөз, арсыздарга токтолбой Азамат эрге конгон Sen
Бүгін жақсы күн екен. Біріншіден ұшы сіздерге қайырларым. Пирамида телепередачасы ұшы бүгін келіп, бізге сөз беріп, бүгін барыбызды ұшы тартып атат. Сіздерге жолыңар ашық болсын, ардайым жақшылықтың үстінде жүргілі. Аннем бүгін аялдардың күні екен. Эми аялдар деп айтпайбыз, апалардың күні десем тура болот го. Себеби дегенде бала ыйласа да апа деп айтат экен. Ошо апалар үйдүн куту экен, үйдүн жыты экен. Апалар аман болсун. Ар дайым ден соолуктары чың болуп, балдардын жакшылыгын көрсүн. Уулду уяга дейт, кызды кыяга дейт. Ошол милдеттерден кутулуп, барыңарга жакшылык каалайм. Бүгүнкү маанай майрамыңыздар менен жалпы Кыргызстандын аялдары бар болгула, аман болгула. Ден соолук каалайм барыңыздарга. Аман болуңуздар. Мы в преддверии женского праздника, пользуясь случаем, поздравляем вас с 8 марта. Милые женщины, желаем вам вечной красоты, нежности и огромной любви. Пусть у вас сбываются мечты, а каждый новый день приносит только радость и улыбки. Эже майрамыңыздар менен. Рахмат, сіздерге аябай чоң рахмат. Бүгүнкү мейрам күнүндө сиз эмне айтасыз биздин апаларыбызга? Эми бардык апалардын баарына тең майрамыңыздар менен, жалпы апалар, энелер, ургаачылар. Майрамыңыздар менен биз болсо жылдыз апалар тобу болобуз, уюшканыбызга 2017 жылы уюшканбыз. Ошондон бери жакшы ар бир жакка эмелерге барып жүрөбүз. Чолпон ата фестивалына барганбыз, катышканбыз. Аякта да аябай жакшы ийгиликтерге жетишкенбиз. Элтерге чакырган, элтерге да барганбыз. Дипломдор менен, грамоталар менен, медальдар менен сыйланып жүрөбүз. Кудайга шүгүр. Ошо сиздерге аябай чоң рахмат. Ушинтип биздин көңүлүбүздү ачып, майрамдатып койгон ошо биздин силердин жетекчилерге аябай ыраазычылыгымды билдирем. Siz mikrofonumuzun sırtında ayttınız Türkçe bir ırç. Bir kuplet ırlap bereyim de. Bir kuplet söylesiz, jakşı bolot. Irlap berbeyim ben. At yorulmaz olsaydın ey, imkanlaşılmaz olsaydın ey, yaratkanı doğrusan ey. Odeki oldu gibin ey, olsaydın ey,
La 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 lay. La 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 lay. Естечи андай чакайда көпүз бакта басканда коңун жери жоротуп таң эритип кош жылдыз турган эң маңдайда Жылдыздай сүйүү мен тилеп, жылдыздай сүйүү сен тилеп, ал өкө биздин жылыбыз деп. Албадык белек, Миргүл менен Гүлнара кошуналар. Алар экөө тең мыкты кожойкелер жана ар дайым үйдүн ийгилигине кам көрүшөт. Алар экөө тең үй бүлөлүк каржыны үнөмдөшөт. Бирок ар башкача. Алардын ар биринин үйүнө бүгүн кечинде конок келет. Бирок Миргүл үйүнө келгенде алган чайынын салмагы аз, ичи бөксө экенин көрдү. А Гүлнара ишенимдүү чай коюп камына баштады. Миргүл чай сураганы кошунасы Гүлнараныкына чуркады. Анткени чемпион Кения Sunset чайы бул жөн гана жакшы чай эмес, а ар дайым туура жана ар бир кутудагы так салмак. Чемпион Кения Sunset ар дайым таптак чай. Дорогие женщины, примите пожелания добра, любви, удачи, успеха, всегда хорошего настроения, отличного здоровья, успешной карьеры, приятных комплиментов, дорогих подарков и настоящего женского счастья.
вашему микрофону для женщин, для всех кыргызстанцев. Урматтуу кыргыз элим, анын ичиндеги асыл айымдар, ардактуу апалар, мына айымдардын күнү, дүйнөлүк майрам, жалпы энелер аман болгула, бар болгула, үйдүн буту апалар ар дайым эл журт менен бирге болуп, биздин достук көпөрөсү болгон ушундай каналдарды кошо турган энелер, балдарды чоңойто турган энелер, майрамыңар кут болсун. Ушул биздин достугубуз арбый берсин, бар болуңуздар. Вашего дома и уюта. Плюс рад приветствовать своих покупателей и жителей Кыргызстана. В наших магазинах представлен самый лучший и необходимый для каждого дома ассортимент товара известнейших во всем мире торговых марок, выпускающих посуду Бергхоф, Кринпен, бытовая техника
Пластиковые аксессуары и пищевая посуда «Полимер Быт», фарфор, хрусталь, аксессуары, украшения для сада и ландшафтного дизайна, отличный выбор профессиональных моющих средств, антисептиков и бытовой химии, а также многое-многое другое. Отличное качество, лучшие цены, гибкая система скидок, лояльность каждому нашему покупателю. У нас есть все для того, чтобы ваш дом стал уютнее, а домашние дела приносили только удовольствие. Меня зовут Елена, я являюсь управляющей отделом оптовых продаж сети магазинов «Плюс». В преддверии праздника 8 марта, Международного женского дня, и пользуясь случаем, сеть мультибрендовых магазинов для дома и уюта «Плюс» приглашает наших любимых женщин, девочек, девушек, бабушек к себе за покупками. В наших магазинах действуют отличные скидки, огромный ассортимент праздничных, подарочных покупок вы можете совершить. Мы предоставляем огромные скидки на корпоративные подарки. Вы можете воспользоваться покупкой для коллег, для друзей, для своих близких и родных. На рынке Кыргызстана мы уже более 15 лет. Зарекомендовали себя с наилучшей стороны своим товаром, качеством, ассортиментом, очень хорошими скидками, лояльным отношением к каждому нашему покупателю. У нас очень большое количество различных медалей, грамот за качество. Этим мы гордимся, конечно, в своих магазинах. Мы находимся в самом центре столицы, на пересечении улиц проспект Чуй и Гоголя. И второй наш адрес в торговом центре Бишкек-Сити.
саламатсыздарбы? Майрамыңыздар менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктаймын. Дорогие любимые женщины, вы великолепный, очаровательный венец творения природы. Восхищаться вашей красотой, добротой, умом, талантами и отдачей можно веками. Будьте счастливы во всех сферах жизни, и дома, и на работе, и занимаясь любимым делом. Здоровья вам и вечной молодости. Қадырыңа жетер белем. Аппақ күлсін амапақ, қартай бачы, Ақсарай құрам саға, қартай бачы, алдың алтын көші. Сусу болсом берер элем, Артайбас болу апа ичер белем. Аламдын алпы болуп жаралсам да, бир жолку азабыңды чечер белем. Çok karma durama
садағам жетпай сағында саған үрек қайналар қыздың жүрегі жүрегі қошы сүйегі ардағым бордойым сарғайып кетті Aylar salkın kız, sanamda belin güzel kız. Emdigin aylar rekay güz, estedin beken güzel kız. Gözüm süydü min sulu, gönülüm süydü bir sulu. Gönül süygön sen boldun da, görünnün aşık men boldum. Yoluğun kızın başayı, yol jürüp keldim matayı. Canınga salsan özün sal, sarı ker güzel sıpayı. Göynөгün kızın başayı, men görgönü geldim matayı. Büyütkö salsan özün sal da, görgömdü güzel sıpayı. Argi mırday süygönüm, akılına tüygönüm. Aşık biri bolup jet albaydan, kara saat күндө жүргөнüm. Men
дағы ыңырдап берейін, ашығылықтан бері сабақ, бақ салдың мұз жүрегің, айтар тезәл güzel ақтамап, күрдөлі жаштың нешекен, түсөдім сүйі чармағым, аманат жанға белектеп, таң ашығылық күнін қармадым, ошол гүлді беришке мен güzelдің іздеп барғаным, бұлақтан көріп чақ түшті мен бұлбұлдая басалғаным. К сожалению, мы не имели возможности из-за нехватки эфирного времени поместить выступления всех участников данного мероприятия. Спасибо тем, кто был с нами в этот прекрасный день. Желаем всем добра, мира, здоровья и женского счастья. Seni